Riječ o mega popularnom pjevaču Miroslavu Iliću, gdje god da se pojavi napuni sve do posljednjeg mjesta. Javnost voli njegovu muziku, njegove pjesme, o njegovim hitovima nema potrebe pričati, čovjek ih je otpjevao za sva vremena. Međutim, on je i pričao svojevremeno o razvodu, pričao je o svom porodičnom životu, kako piše Blic, rekao je i ovo svojevremeno. Razvod nikada nije bio na dnevnom redu. Ja sam Gordani, kada smo se vratili iz Skoplja, to je bila 71. godina, rekao: Gordana, ja se samo jednom ženim, nema tajni u kući, nema tajni fondova u kući. Najveći kompromis je odsustvovanje, biti van kuće i ispratiti nekog čovjeka iz kuće koji u jednom trenutku doživljava enormnu popularnost. Okružen je svim i svačim, pa i privlačnim ženama, govorio je Miroslav Ilić svojevremeno za Hype. Inače, kada je riječ o njemu, pričao je o gubitku majke, pa tako se i rasplakao u jednoj od emisija gdje je rekao da je majka najvažnija osoba u životu. Miroslav Ilić bio je jako vezan za svoju majku i uvijek kada priča o njoj raznježi se i zaplače, s obzirom da mu jako teško pada i to što je izgubio majku. Inače, Miroslav Ilić naravno imao je i nekoliko skandala oko cijele situacije oko Devina i naravno to je i na sudu. Javnost je pratila čitavu tu situaciju i komentarisala, ali ovoga puta kada je Miroslav Ilić rekao svojoj ženi, navodno još 71. godine, da on se jednom ženi i da je to, da nema nikakvih tajni u kući, javnost je to naravno iskomentarisala na društvenim mrežama. Sve u svemu, kada je riječ o njemu, javnost naravno prati svaki njegov korak, komentariše svaki njegov korak, a nedavno situacija oko Devina navela javnost na raznorazna komentarisanja po društvenim mrežama. Komentari samo su se nizali. Jedni su bili protiv Miroslava Ilića, drugi su bili za Miroslava Ilića, kako to obično biva kada su takve teme u pitanju. Društvene mreže naprosto su se usijale od komentara.